Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, nembag nga bigat yo amin nga sa nga pada papagayam. Manibor ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, amasaragan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Locos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay di programa. Dear Manong Nemi, kada iti pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz. Kung kablawak din yung bag nga bigat, na yung bag nga aldaw, na yung bag nga oras kada kayam nga sa apada. Ito pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz. Kung kablawak din yung bag nga oras kada kayam nga sa apada. Kumusta kayo manin ka na Mars? At padaran nyo papagayam, ti pagkasalitaan, nga ti padayawan nga ibasa. Ti pagkasalitaan ni Harry, nga napauluan, Supas. Abo nag-imasen nga supas. Supas. Babae ti pa nag-isurat ni Ray Simon. Pag-share di programa tayo, share. Sagudayin nga ti surat. Dear Manong Nemi, idi makapuutak, Manong Nemi. Adak iti, diya ka mo nga lugar, nga nakaadadot tao. Nakaadadot tao nga daak iti tenga tinakaadado nga tao. Agpaamyanan, agpabagatan da, agpadaya, agpalaod. Nga kasla, saandak nga makita. At damang dalapos kanyak, ngamjak madmarik na, nga madalaposak. Kaslak lamay sangin visible, Manong Nemi. Aging nga damapasungadak, nga may nga babae. Naman pa'y awan rupa na, nga mamok nga babae. Gaputan nakabistida, nga sabsabungan, nakabado iti bestida nga sabsabungan. Kasla sunflower naging sabong nga naibisti iti bado ng bestida. Abagat buok na. Hindi makasadag kanyak. Diyak bilat ta makita ti rupa na. Agigatim malikod. Kat idi talikodan na kun katumadayon. Isupra lang ti kada nga damayas nga ukukan may balikas. Nga hindi balikas ko kat. Nanang, urayan nak! Nanang! Oh!
Honey? Um, Nagdagdagainom ka manin. I'm sorry, Jean. No nasigak man di. Naimas ka turok mo. Hari, honey. Ano yung di mas pasama ka? Ano yung kami tikang kanayon ng mamadagdagainom? Inulit nga dinamag ti asawak manong nemi. Noon niya man hindi nga tagtagainom ko. Nga maulit-ulit ka tagtagainom. Kada kiti rabi nga dya ka mo. Tanong kas na maligip ko tinapalapas. Sakbay nga maturo ka. Matagtagainom ko ti amin. Akas din, na-istorya kita yung anong naming nga. Dak iti lugar nga adot tao nga jak makita ti rupa dagiti tao nga slandak bat ka makita kaslak lamay sa invisible nga makakita ti babae nga nakabistida ti sabong-sabungan nga umat ti rupa na nga idin lumabas nga umadayo ket isunto pala panagtimag ko nga nanang pukpuk kawak to ti danang. Manong nemi dinteng ti kanito nga naistorya kini Jean ti amin. May panggap ti kay papanan dahi nga tagtagainap. Inistorya ken ko ano manong nemi. Nga daak iti may nga lugar nga adot luglugan. Matanda anak lang. Sapsapulik ni nanang ko. At ay nagdag sa ludsod, anat naga ni nanang ko. Jack may baga tinaga ni nanang ko. Basta ni nanang. No sa ludsodan da iri, manunay mi tinagan ko, tilag may baga ket Jay. Jack may baga ti Pilyedo. Jack may baga no sa didno, ayan ti lugar mi. Basta di may bagak, kat nagkuyog kami kay ninanang. Pagamon, jak mo tan makita ni nanang. Sinapul ko ni nanang, iti kaanduan na gina tao. Yung jak mo't masapulan. Gingga, nakadano na kinitayat nga lugar. Nga doon na ginagsal sa ludsud. Ay gingga, manong naming ati amok na puutak. Adan ko uniforme, ada batuta na, ada paltog na. Pulis. Impandag. Iti kunadang headquarters. Kalpasan na. Impandag. Iti istasyon ti radyo. Istasyon ti TV. Agiga. Nga awan latat yung may mga halakanyak. Manong nemi. Impandag ko niti kunada nga. Awag da nga bahay ampunan. Inistoryak amin dito ay manong nemi iti asawa ka ni Chin. Iti dumteng din ito din nga panawen tap no ilawlawag ko no aynat kay papanan ti tagtagainap ko. Noan niya tinapalabas ko. Upat idin titawen ko manong nemi. Ket kalbasan ti makatawan nga kaadak iti bay ampunan ngayan di kiti papahandak nga ubing. Ada numay nangalakan niya. Timang mangig ko, mangampun kanyak, nga gasawa. Nga isuda, inyam amuda ti bagida kanyak manong. Jay, sir, umay kakata kami. Ha? Siyak ni papang mga Jerry. Isumot ni mamang mga Merced. Hi, Jay. Ket may bagaking ka kaputa ti Jay ket tadi mumut amuno. Aniat pakatarusan ti Jay wano kumpleto nga nagan mo. Kas panangadap mi ken ka ikanda ka ti baruan nagan. Nagan mo? Harry Gray Herrera. Tada kami,
da Mr. and Mrs. Arnel Herrera. May saka doktor. Doktor kami ngagpadpada kini mamang mo. Umay kakada kami. Agnay titrampitnas kambalay. At nakatulong tayo. Agnay maturog kayo napina sa kwarto. Napina sa kudson. Pagbasahin ta kanto. Wen, noan yan tumantikayat mo pagbalinan. Ipahimikin ka. Nagyaman sir, ma'am. Saan na kami ngawagan ti sir? Papa ko ng kanyak. Mama ko ng matking kuwana. Sige, intayon. Tinisaganan ti amin. Awanan tinaskan pa yung pirmami dito kini mamang mo. Iyawid na kan sa dibalay tayo, ha? Hari? Hari tan tinagan mo. Inyo storya kinin Jean manong name ti amin namin. Nga di ba nagdaed ko itayan da papa kini mama nga nang bigbig kaniyak nga anak. Ken biningbig ko mat ida nga naganak kaniyak. Nakasaysaya at nakaragragsak. Gabot na maitad amin no anyaman ti kalikagum ko kananyaman nga amuda nga para kaniyak. Dagiti imbilang ko nga naganak kanang ibilang kaniyak kapudno nga anak. Nagpadpada ta nga tuktor, akas na kunak. Ngam saan ta nga madaan ka no ti anak, tagpadpada nga ta diferensyada. So nga siya ti pinili da, inala nga impila nga pudno nga anak. Wen manong, impateg ko nga ida, kas naganak kanyak, akas man iti mariknak, apan ang ipateg da kanyak, apudpudno nga anak. Ngam kabuta dampuot ko, manong nemi, nga iso, iti matagtaga-inap ko. Kadagiti aldaw nga malagip ko tinapalhabas. Ta siyempre, no kasasalita, kapulpulapul ko, dabapa, kini mama, kastamatan didwa katulong mi, naragsakat. Ngayon no kastangag may sakto niti silid ko. Malagip ko lata, di ba samak nga mangbangbangungot kanya. Anyat na pasamak. Apa nga naibatanak ni nanang ko. Apa nga nagpukaw. Kanapa nga nagpukawak kang kuana. Uno. Talaga nga ta. Enranta na. Tinangibati kanya kiti kaaduhan ti tao. Tapno mayaw awanak. Anya ti klase na nga ina. Apa nga may turid na nga baybayan, ti anak na kas kanyak. Aming binaybayan na kiti kaaduhan na kiti tao. Iti panawen nga jack up mo, nga ibaga, ti kompleto nga nagan. Nagan ni nanang ko, nagan ni tatang ko. Jack may ibaga no sa dino nga, anya ti lugar, nga nagdapuan mi. Ngam karedi nga aldaw, sa dino ti papanam mi. Apa nga daham, iti ayan na kiti adu nga lugan gan adu nga tattao. Puno sa diya tinangibat siya na kaniyak. Tapno alistoak nga mayaw awan na. Nga mapengenas ken kempatinak. Apa nga maaramid ti may nga ina, iti mangbaybay ay iti anak na. Kadno kasta nga malaglagip ko tinapalabas nga agluluwaak kat isuntun ti maudi nga mapuutak sakbay nga makaturo ka. Sumken tumanin titagtagainap kanyak manong. No, kasta manong name iti pagpintasan na nadaanak iti napindas sa panagbiag kapungarod ta nakasaysaya at dagiti ang andap kanya. Nadaanak manong name iti talento kat kasta unay manong name iti nagragsakda nalaingak iti eskwela, akademya, kanda dumapay manong. Nakalalistuak ngag-memorize. Kat gaputa doktor ngagpadpada manong nemi dagiti naganak kaniya, nangandap kaniya. Uwan manong.
At doon tayo makikita kalangada, nagitay gamit da, kabuta agenda ti hospital sa adda pala private clinic da, nga naisariping iti balay, no kasta nga saan da nga naka-duty ti hospital, agawat da kati pasyente, manon nemi, iti private clinic da. At doon tayo mabubuyak nga mapaspasamak manong nemi, aging ka nga nakitak manong nemi ti may nga libro, medicine book. Manong nemi, kasla isot na ka-concentrate kanyak, dagiti makikita kan mapaspasamat. Ngayon mang paspasidap ti panunod ko. At ti top 10, manipod sa kinder, grade 1, gigana ti grade 6. Idadakon manong nemi ti high school. Kaskas di manong nemi, nga nakaragragsak, dagiti nangadap kanyak, gabuta, nalaingak. Ida sa lutsudan da kanyak, manong nemi, non yan tot kayat ko pagbalinan. Kas madlaking ka, papa, mama, agbalinak tong doktor. Kaya, kas tama na talaga, di kayat mi kuma, ngay patawid kang ka anak. Tayin to no, agritur ko men, ito sa amin nakabaylan ti agagas, uno, mga implementary ti profession mi, at dakan to matagasukat mi. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi. Kasla nakalalisto, na naglabas ti panawen, aging ganyak na pupuutan, nagraduhara ko na iti kurso kang medicine. Doctor in medicine. Babayan manong nemi ti siyad da papa kini mama. Kasmes nga surgeon manong nemi tapno nalalay nga kanupay, pinalubusan dak anapan nag-training sa Amerika. Well, the specialty manong nemi kat kwa. Specialist. Iti pa nag-operar iti puso. Nakalaling ti doktora kasi dyan manong nemi specialist iti pa nag-operar iti sakit ti puso. Nga do ti pasnak nga inak pa nagsukyusuk kan ba nangadal kat iso ti nag-training dito yung Amerika. Dito yung matay nga nagsabat ti dalan mi kini Jean, manong nemi. Ag-training mo. Kapata kahit naman itinalaing nga chef. When, hilig naman ti pa nagluto. May pa nag-training dito yung Amerika, manong nemi, tapos nisot makuna nga, alagang kalalingan nga chef, kagsublim dito sa Pilipinas. Nagama mo kami, nagsinangid kami, aging gadan nagkinawatan di puso ni. Imon unak, nagsubli dito Pilipinas, manong nemi, muna nga nalpas ti training ko. Siya akong manong nemi, tinagbatakkel, iti private clinic na papakin ni mama. Dito yan manong nemi, nga runugyak, iti nagserbi. Nakaaduan na, nga pasyente, manong nemi, katadaan, iti sakit ti puso. What? Nadapayan na kiti mga angang operasyon, manong nemi. Sek natin na dumadungo ka sakit ti puso, nga nasken nga mopera. Nakaragragsak manong nemi, idagiti pasyente, kan dagiti, mangipatpatig ka dagiti pasyente. No kasta, nga baga, nga balig iti pasyon. No kasta, nga agsublida, nga babae ni ti agas, dagiti may kan pa lang ti agas, sagbay ti operasyon, kaya bagada nga, pumimpintas ti kasasada. Huwag manong. Naragsakak, siyempre, ito na makita ti ragsak dagiti pasyente nga may gamyaman, pasyente na magipatpatig ka dagiti pasyente nga gamyaman na nalaingan ti ipatpatig ti bihag nga nagbaling nga pasyente. Naragsakak. Ngayon ti konahon manong. Naragsakak, no addaak iti paset nga naragsak. Ngayon no kasta, nagmay sakmanin. Nagsanaik to manin manong. Nagsanaik to manin. Kat malagip ko manin tinapalabas. Nga no makaturog ak to manin. So gan manin kanyak ti tagtakainap. Addaak ti adu nga tao.
Nga awang matirupa na kita nga tao. Agpaamyan, agpabagatan, agpadaya, agpalaod. Aging nga makikakitak tumanan ti babae nga nakabado iti sabong-sabungan. No talikodan nak, sunto pala ti yasngaw ko iti. Nanang! 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 Urayan nak! Nanang! Nanang! Ito na minsan manong na may nagtagtagin na pagmanin. Ito mabigatan na dapat lang dapapakin ni mama iti silad da. Di na sapa ka na paniti dining room. Imbas ko mama nung naimi, nagtemplak ti kape wano gatas. Yung madao mas asok manong naimi nga supas. Nga indasar, ninanainday kanya. Ay, sir, doktor. Doktor. Inday, ramanan nyo na ito eh. Ada nabasa ka libro may pag nagluto iti supas. Barbaring no. Maimasan nyo. Nakaramramanak mat idin supas manong nemi soup. Kat kasla dahil iliwak nga raman. Kabayata namang mga anak manong nemi. Kasla, diyak nang pupuutan tumis-isam. No, idirabi kat naligip kumanin tinapalabas kat nagtagtagain na pakmanin nga bimangunak nga mariknak nga sa anak na naragsak. Ngam kabayatan manong nemi nga ramramanak tiraman dito nga supas nga dinanainday. Kasla dusum nga hong iisam kanya. Naimas. Nanainday, doktor. Naimas. Naimas ko mamanin no anya doktor. Basta, ada sapsapulik nga raman. Nga awang kareti lutong masupas. Ngam at least naimas. Bayam doktor ta, nayunak to ingredients na. Nayunak to, barbareng no anadye, sapsapulom nga raman kita maramanam ton. Basta, naimas. Kan thank you nanday. Orak lang na bang aran. Ita ka nagkatawa ako. Ay, doktor. Ito na nung gayang panagawid ni Ma'am Jean. Dati girlfriend mong ibagbaga. Next week. Kalpasan na ito, doktor. Anong ito mapasama? Abay kahit mong mamuan. Tatno adan ito imarites mo? Nga di amok nga anak na gini doktor nga anak nga doktor mitlaeng kat kasto-kasto ko nam. Naglaing nga agwer marites ka dagiti karubam nga katulungan na inday. Ay, saan mo aser? Basta kahit kung subaybayan ti pakasalitaan ti biyag mo. Ada ka kadi ito idin ta alaan dak adaptaran dak napapakin mama. Ada ka din na. Di mo na puutan. Balasan ka pa lady. Itan. Kaya asawa ko na. Manumot anak yun. Daduhan. Alam ni doktor. Umumay damat no kadtuikat. Kasaray kaya mo no ko ida. Nanainday. Kas may sangina. May tulit mo ka din nga iyaw-awan ti anak mo. Api ko may iyaw-awan ko. Tipamatim ka di doktor. Ket inyaw-awan na kaninanang mo. Isungan na nasarakan da ka mo napan na kainalad da doktor kini doktora sa jay bayampunan. Inyaw-awan na ka, pinanawan na ka, binaybayan na ka. Isungan nga salsalud-sudag kang ka, nanainday. No maiturid mo nga, baybayan mo no iyaw-awan ti anak mo. Ay saan nakapadpatig ti anak. Yung mabang nga naramid kanyak ti inaktes jay. Nga inyaw-awan na ka, nga tamat. Hamo pampanunutan na doktor nga inyaw-awan na ka. Kasano nga rod pa nakapukaw na kanyak. Nga dinakman na sinapol.
Sinapol na kabat siguro yung kasanula yung saan nakapanang sabol ka, na panakasabol kanya. Kunak pala no, naragsak kan, tanakaramang ka ti sopas. Baka aghirit ka, adupay sir. Adupay doktor, mamilang ta, karga ka rin ti platitom. Ta, platito ka detoy. Ano nga platito? Malukong, ay ugayam, tsak pahindag kamali. Mabait lang anak, kang kawanin ti sopas, babaring no, agkatawa kan umisam kan tumanen. Haging gawa ng naming kadimtengan ni Jean. Kat siyempre, kapag nagtulagan mi, masapol nagkalay sa kami. Kem ko na naman ng naming, nga mangiparakter ka no, pengo muna. Ti may isang restaurant, tap na may pakant na ito kina-chef na. Mangiparakter kanton, ito makapag-asawa tatap no. Tap no, kabaling ako ko at nga doha. Kuhan. Kado rin no sa amping tapay nagkasal ka danton. Kuhan ang tumadla doha, sweetheart. Okay. Orayag. Oray ta pagbidlang 3 to 4 months siguro, malpaston. Naggalay sa kam nga road manon nami kini Jean kalpasan ti talo nga bulan kat nakaragragsak kami. Haniak manong nami kat nakaragragsak nga maadahan ti asawa kas kini Jean. Ada aminan kang kuha ti sapsapulak manong nami. Man nakaawat, napudno, nalailo. Simpikat nga rod manong nemi timpasdek na nga restaurant. Di nakarkaro kanyak manong nemi ta labsak tag sa ogat sarsara pa apek dagiti pasyente. Ta orin no natay sintoma laeng ti madaan ti sakit ti puso ket no may dagpa-check up. Tamo da nga rod manong nemi. Nga specialist haak saknan iti sakit tanya man sakit ti puso. Kaduan naman nung nemi di babae nga imuno idin nga inexamen sa bali nga doktor nga mangibagada sakit ti puso kat mabawal ka dakwada ti aganak. Kaduan na dagitoy manong nemi ti umay kanya. Kat salsalud-sudan da nung babae na ti panangang tratar ko kadakwada no kabaylan mabalinda ti aganak. Kunakmat kadakwada. Asin naman at taong kalikaguman na kadadakalintagan na. Ngem kasapulang lang tagsakbay. Kaya nakasaga na nga umawat just in case no addaman mapasamak iti may sa kadakwada. Nga either nga di anak kuno di ina iti mapukaw uno padpada da nga mapukaw. Uno saan kat agbyag da nga padpada. Nga ibagbaga kadakwada nga da kami kat nagadal kami nga mawanti kang runaan nga makaibaga ti pudpudno ken makaaramid iti milagro ken pudmudno no sana ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos inikanak iti laing tapno siyak teramaten na para iti yaman na sakit iti puso. Ngem isupay lang ti bigbos ko. Ti kang runaan nga kalalaingan nga doktor nga mangagas ta sinuman nga daan ti sakit. Agengga manong nemi nga nagsikog ti asawak. Kat kastawo na ati ragsak da papake ni mama da mapadasan da kanumaten da kapuko. Uwain manong nemi kamayatan ka kargargaan ti asawak ti anak mi. Nungnan matmatak isuna nga aprusan ti tiyan na. Kat sal na tama da maliklikan nga maligip kulat nga sungken ti napalabas. Sweetheart. Yes, sweetheart. Adan to nanakta. Palumusta po. May sakanton ngayon na. May sakto ba tayong ama?
Kas may sa ngayon na. May turid mo to kadi nga baybayan ti anak mo. Sweetheart, dayta ka manin. Amo ka dayta manin si pangrugyan ti napalabas, ah? Sinalusot ko lang. Katisongbat ko siyempre. Api ko mga baybayak. Mabaling ko pa ako na kunain kang ka, sweetheart. Hanggang masaksaktan na. Napatpatig kanyak ti anak ko siya. Oh? Ngayon, diya ka masaksaktan. Ibagbaga ka na ti podno. Napatpatig ti anak, iti ina. Ngayon ti asawa. Gabotasan ta nga kapkapin na no. Idin tata kayo, iti anak mo, ket anak mo, nga nagtaod kang ka. No saludsudem. Asinot napatpateg, ah? Asawa o no anak? Siyempre, tisungbat ko, anak. Napatpateg. Ipatpateg ka nga napatpateg ka niya, ti anak. Api ko mga baybay ak, ti anak ko. Api nga rin nanang ko. Dahita ka manin, sweetheart. Dahita ka manin, Nana Inday, ilutuan nyo man ni doktor, ni Harry, iti supas. Dapat na rin kastakit may waksi naman hindi nga panaglagip na ito malabas. Kad numampay ang angaw laeng manunemi ti asawak deta. Yung agtong palmat na naintay, kapata nagtalinat na naintay kada kami. Tadi sidong dapapakin mamati nagdaidan mi ti asawak. Kadinto no, kumutsarak tumanin nga magpuyot ti supas. Naiwas na talaga. Okay, dam. Umisam ka manin, nagkatawa ka manin. Naimas kumapay no. Sweetheart. Saan nga dapakay na ikan? Ti supas. Di pa nang bilibirok mo itinam. Tapi bibirok ka di. Oh, imposible nga sa mga bilbirokan. Matagtagay na po nga, Nanang, saan tayo nyo? Urayan na, binagpanawan, Nanang, saan tayo mo? Di ba? Kasta doon ka ibagbagang matagtagay na po nga mangmangig ko. Iso nga riingin ka man no ko. Ito na may pasungit anak mo. Anak ta ko nang. Anak mo taputot ko. Doktor Met. Gusto ko. Anak ta. No, may pasungit ta anak ta. Kada the time ta. Kahit ko. Ngay concentrate na timang sapol. Kininanang ko. Tapay. Di na kapagtalnain ti tagtagayin mo. Ti bagungot mo. No saan mo nga masapulan ni nanang mo? Uwen. Tapno masumbatan sa lunsod ko. Binahibay anak ka din ni nanang ko. Lalaki manong nemi, ti anak mi, ti asawak, siyempre. Siya tinagpili tinagan na junior ko na. Kat nukasta nga siya, ti mga aywan nga mga Obama manong nemi, ti anak ko. Anak, saan da kanto nga baybayan? Tiyak kayat nga maipada ka, iti nagpasarak. Sa bagay. Nakagasgasatak na nadaanak tikas kada papakin ni mama, dalulukin ni lulam, nga nagkataptar kanya. Yung kasanon, nung nagtalain na dak iti abay ampunan, sa dak pinalubusan, iti mabalinda ko na palubusan, nga makigasang-gasat iti ruwarte ampunan. Anya nga taita tigasat ko? Nagbarinak ang takas ito nga doktor, nga espesyalista ti sakit ti puso. Anak, saan da kanto nga baybayan? Gapot ipatpatig da kaon, unay dyan yun. Manong na mi idurugyan mi iti mangisayangkat iti panagsapol. Sinalusod ti asawa. Anya nga lugar? Matandaan ka di? Inurog ti nga lugar? Tinangalaan da ka?
Idi panda ka ti police headquarters. Idi ta ipanda ka ti bayampunan. Ado nga luglugan. Kanada kita'y agsardeng nga gasolina. At a host. Gasoline station. Patandaanam. Siguro. Amo matanda naman ipod ti bayampunan naging katinangalandakin ka. Siguro sinubli-sublam nata. Idi adanwayam. Matanda na. Sadya ti pangrugan ta. Nagbalik kita nga ta. Ay katuin. Malaksid. Iti kaadan ti panawagan ta ti social media. Ti telebisyon. Ti radyo. Nananagan mo idi? Jay lang ti amo kanakan ko. Jay? Taisot awawag na kanya. Jay. Letter J lang uno. J-A-Y. Tsaka mo tadyak mo pa magsurat idi. Nasa pulang mi dahit nga lugar manong name gasoline station. Nagsalutsud kami kanagdi gasoline station boy manong name. No manong tawanan nga daisunad to'y. Nabitak pa sir. Ngayam nabait pa dato'y. Nabit pa dato nabayagan. Nabayagan sir. DJ akin ko kasi at pagsalutsudan nyo. Luwa kay matin nga ubahanan manong naming inchik sanglay. Hello sir. Hello. Ada ka rin masapol yo? Nabayagan nga gasoline station nyo ati sir. Pinabayagan ak. Tawid ko pa lang nga rin nagkanak kanyak na no. Do you awan lat naisistorya ka na kayo di nga adanayaw awan nga ubing nga dito gasoline station di nakasarakan da king kuana nga napanday papresinto sa dani paniti bayampunan. Awan amok malagip awan amok kasta istorya. Sige sir, thank you. Itilaw-law na ta gasoline station manong naming dadugtalak kada terminal ti bus. Nagadot tao. Sweetheart. Dito'y nakimbate ti inak. Terminal? Wala nga nakadado nga probinsya ti pagturungan na kita. Nadagpaabagatan, nadagpaamyanan. Kaya siguro agad agawid kayo kuma. Yung pagawidan mi. Baka taga-probinsya ni nanang mo. Yung may lang nakigasang-gasa din syudad. Nagbalik siguro ng katulong. Unang nagganit yung restaurant. Apa yung restaurant? Kaya, di sopas nga ron. Agora, algo syudad. Ora kita, ada matihaya ni Junior. Ora pa dito eh. Kaya natagdi mabaling nga panganan dito eh. Baka dato lang asi din. Kaya yung nanang mo. Imawan met manong nemi. Nag-order kang pa iti supas kadigit panganan ti aglaw-law ti terminal ngem. Awan pa kiti aglako ti supas. Yung taga-probinsya, taga ano nga probinsya? No yung bati na ka dito ni nanang mo. Wano saan ka tagawid ka man siya sa probinsya, ngam nabati ka to'y. Kapag nakanasa bulan, nagawid sa probinsya. Ito ko nang kinikinimbati na dito. Nga binabayan na. Ikatam data iti panunot mo si Lord. Awan ti ina. Nga baybayan na ti anak na. Tapos nga rin dikit igabalang ti anak. Kay kartunda. Tsaka mo So kastaman siguro ti ina. Kurang na lang yung karton na kidimanladakak pa lang. Hari, no talaga ko mga saan nakakayat ti inam. Hindi ko mapala kaipas ngay nga yung karton na ka nga impaniti kayat na pangipanan. Yan di makal ka magpalang. Nga mo palang inagan, amo mga ibaga tinagan mo. Nga dabasit matandaan nam.
Baam, sweetheart, dasak tagdignay. Api nga siga lang. Ado pasyente magururay kang ka. Tamingak di pasyentek. Kalpasan na. Ibagak pa lang ang bakasyonak. Within a month. Tas sa punan taninanang ko. Iti na dumoduma ang probinsya. Iti amyanan ka na bagatan. Yun na ti amyanan. Kaso pa nang sapul tangarot kang kuhana. Niretrato kitawan. Ninagan kat di mo among ibaga. Babae ti supas. Mapanda ka na kita pagsusupasan. Tarumaman ka. Kat no isot sap sa pulam nga naman. Di isot pagsaludsudam no sino tinanang mo. Wen. Nagananos ka ha? Sweetheart. Ure ka sa no ti bayag ta nga mangsapul kininanang mo. Sa anak tumatagtagan. Yan tangay. Adamat assistant chef ko. Nasaan na matabaybayan ti restaurant. Kastamat kan ka. Okay, midlatan og bakasyon ka. Makaore man ti pasyente. Malaksid no at emergency. Basta, aramatan ta ti may sagingat 2 bulan. Sa pulan taninanang ko. Uwan manong nemi inggugurmi ti makabulan nga nag-akar-akar kadagiti probinsya. Uwan, dumagas kami di masungad mi nga probinsya mapaan kam tumanan umakar sa bali nga probinsya. Naanos ti asawa ka ng kuykuyog kanyak gabot na maawatan na ti sitwasyon manon nemi no ang paikayarigan na nga te ko natin ti pagsasaw nga kasla kayarigan mi ti agsapsapul iti dagom iti kagaramyan. Nga mawan ti nagbaling nga nasyat nga resulta na ti makabulan manon nemi. Nagsubli kami iti trabaho mi. Ti restaurant ti asawak, ti klinika. Nga doon agad kinakapending pasyente manon nemi, bagak iti sekretarya nga mabali nga tawagan di kito nga nakastamba nga pasyente. Kaya concentrate ko manon nemi ti profesyon ko kas doktor. At ay nagkita may sayangkat ng operasyon, at alamat lahat na nagkita marisitahan lang ti agas. Aging kaya manong naming ang kadang mi manen iti asawa iti agsapol. Nagsubli kami iti terminal. Uwan. Sa amin dinoble manong nami iti nagpasyat. Kaya gabot at emergency nga tawag da kanyak manong nami pinalubusak latan ti asawak. Sweetheart, emergency unay. At danas ka nga isalakan ko di biyag na. Alalawan sweetheart. Baanta. Dito yung latan. Ta ituloy ko tagsapol. Okay? Okay, sweetheart. Kalpasan nga tatupat nga oras ba no? Manggapon nga mo balam, tidegring ti cellphone ko. Ti asawak. Hello, sweetheart. O, kumusta di pasyente? Dapat Diyos agyaman tayo. Awan sabi, ti saan nga baliging operasyon mo Nakalalay nga talaga, doktor. Diyak urayan nga da pa nakapaay ko. Ta sana ka perfecto. Ibakpakat ko lang tilayin ko. Yung nakaragragsakak to nga no. Numasapula mo ni nanang mo. Yeah. Good news, sweetheart. Natikit mo sa wan. Yung sa tanto lang makumpirmaran, no? Mapasamak di amin. Agawid akon, ag-excuse ka palang kadigiti pasyente minto nabigat. Tayo suti panaglakad ta. Uwing gayam, ando na giti photo album, di ba? Ando na ka buyakat. Ano kat mo sawan?
Hawa matiliway mo nga nagpicture, kabayatan di adda ka ni sidong da papagi ni mama, nga nakadaptar keng ka. Yeah. Hindi, ito yung ulik ti stage. Picture amin na ganyan. Naka-album. Manipod panagbasak iti kinder keng gana ti college. Kada kiti amin nga adaladawak. Aging ka di maggraduarak ti doctor in medicine. Hindi may pasak ti board ko. Hindi nag-training ak dita di Amerika. Hindi nagsabat ti dalan ta. Kompleto. Pay. Nai-album amin na kita. Mabaling ko nga, paurnos balbaliw. Yeah. Di pa mayam, di first page na, first album, di kita agdama. Baliktad. No, ano bibas ko mairugit kinaubing mo, irugim di agdama. Santog subli-subli ka doping mo. Apikas, di mat, nabimpindas. Okay. Arami din to sweetheart. Kapag sabilin mo. Naragsak ti asawak manong naming adimteng kat inarakop na kiti na irot. May tinakairot. May sang-sangit arakop mo, Jean. Siyempre, no niya man ti problema, sweetheart. Kat problema kmet. Kaya't ko, nasaan kanton nga tagtagainap. Iti kasi dyan ang klase nga tagainap. Tabnawan ton ti mangbangungot kang ka. Kaanot na o ting panagbangungot mo? Dilang laswik. Pasaray mamitlo ka ti may isang bulan. Pasaray awan ton. Ano kami tinapasamat? Mamom to. Kahit kong mamuan. Well, intuloy ko tinagsawar. Iti asadag lang ti terminal. No, ididamo ko pa nagsawar ta. Kahit intultuloy to kumati, naununag ka pa nagsawar iti dahi nga lugar. Baka iti palain ko mga namuan tati amin. Nakatano na, iti may isang restaurant. Nga saan ta na dano hindi. Nakigtutak iti ta, da na ipaskil, iti asadig tirawangan ti restaurant. Nga na may isang na kwadro, nga nadawan ti may isang ubing. Kaya't mo sawin, nakanagan, naikabila sa diti, nagan nga, big letter J can big letter M. JM. Naiabi sa diyan nga missing. Nga nasisinuman na makakita, makaibagati ayan na pangasyo ta ibagayo ti kasgan ng kwarto ti pulisya uno saan ket iti uneg ti restaurant. Nagsulutso ka di iti nga restaurant? Yeah. Dinamag ko na sinunod yung obing. Yung bagada kanya. Anak ti dati nga kusinera. Dati ako kusinera? Meaning, kahit nga sawan, itisakbay nga napukaw ka. Ti akin anak ka di JM. Kat kusinera, iti dahit nga restaurant. Ano iti specialty dahit nga restaurant? Sopas. Chin? Dinamang muka din sa dinut ayan dahit nga dati ako kusinera dahit nga restaurant. Nga kin anak iti dahit nga na ipaskil nga ladawan. Iti sikiganti rin daw ti restaurant. Wait.
Ada kanyak ti address. Nabangga ka di mismo, sampay. Ngim isunto ti papananda. Gusto ka ti Reggie, tinanang ko ng baybay akanyak. Don't use the word ng baybay ak. Saan ka di ka may naibayan tinan? No binaybayan nakaapay kumangarod nga at tapaskil. Nga mga ipagpaka mo nga napukaw kakagita kalikagom na. Yagsubli ka. Yung kasanulayan ti ba nakapukaw ko? Pa nakapukaw na kanyak? Awan di sa bali nga makasumbat idayta no saan ganinanang mo. Kastegan nga malmalpas. Nga mairing paston ti bangungot mo. Inton bigat sweetheart. Agkita kay ton kininanang mo. Ay, miso nga ta? Siyak nga ta ti ubing? Siyak nga ta Reggie nga JM? Siyak nga ta? Manong na minagbangutak banin kaday di nga rabi. Ngaririing nakmanin manong na asawa. Sweetheart, ikatem din negatibo nga minapampanunutem. Ha? Saan mong ibagbagang binaybayan na kaninanang mo? Baring no daydan ti maudi nga managtagtaginip mo. Tayo tumandam-damalaing, makitam to ni nanang mo. Kabigatan na nga road manong nemi nagdardaras kami nga napahan, iti inted na nga address nga ayan, ti agnagan manong nemi, ti Merly. Dati nga kusinera ti restaurant nga nakakitaan ti asawak ti ladawan, ti ubi nga missing agnagan ti JM. Mesa nga malasitang manong name iti ang ilukat tiri daw. Pwede di sir, ma'am. Ada ka din ni Nana Merly? Ay, dumanon kayo. Siyempre kami tigagangin lang asalas. Agtukaw kayo sir, ma'am. Inuto yan ni Nana Merly. Adalang nila kusina. Mabit lang. Tayo nakayaban. Sino ka doon ito? Sakti ka doon da auntie kin uncle. Ni uncle na pa nagtrabaho. Ni auntie mabatbati. Kaputan niya. Hanggang makapagtrabaho, ma'am. Kaputan, sakit na. Sakit. Sakit, mabit lang. Sak mga pamayaban. Ano ti sakit ni Nana Merly? Sakit ti puso. Di na kahit ko sa ano, daman dagit ipadamag yo, ano ana. Di na kahit mabigbigla. Madiking kuha na diyay agsangit. Madiking kuha na diyag pungtot. Ano nga ti bagayo, ma'am? Sir, siya sino ka di? Awan, may sakam lang ang gayem. May sakang doktor, specialist na sakit ti puso. Ay, alahin niyo ni Nana, ni auntie, nga agasan niyo? Ano yung ti kasasad na? Mamid lang nga rin, nakaiban. Manong nemi makangigak ti kasla panag puligos ti ligay ti wheelchair? Naka-wheelchair? Kadagpay sumanong.
naka-wheelchair. Nga tinangipastrik ka na kami manong nemi iti mangidurduron iti wheelchair. Kad nakita ti may isang babae. Bakit? Nga apakat abaka manong nemi tibuok na. Kad sabong-sabungan ti bestida na. E di makaasdeg ti wheelchair manong nemi iti sangmi. Nagbagambigat yun na. Siya ni Dr. Harry, sumunti asawak ni Jean. May sakit-specialist na ti sakit ti puso. Hawang pagbayad mi, doktor. Saan nga naskan data? Tinaskan kat mataming ti sakit yo. Kalagpaot pa di biyag yo. Di ka ka na makatakder? Saman, yung malisto ak mabanog. Iso nga, kastoy. Ananawaig nga iso na doktor, nga saan ngagbambanog, tadda akmet, nga magkit-kita kang kuwanan nung mapagtrabaho ni Angkel. Basta ya. Sige, ano naga mo? Esther, sir. Mabalik mong ituloy yung trabaho na data. Nakamulatan makamu kininana, Merly. Sige, doktor. Kumusta kayo, nana? Stoy. Manguruguro ay laing, Ninton ka anong alanak ni Apo Diyos. Ngayon na mabalin lang ko, ma. Tsak pa kayat. Awan anak yo? Adda. Ngamawan dito Diyan mo na sa dinotena. Adda anak ininti sakit ti puso ngam nakigasang-gasat kami ti asawak tapno. Agkanak kami ori may salag. Kad nakalasat kami ngagpadpada nga kina. Iso na like ta. Tana. Numabaling ka dyan kahit nga lagi pa yun. Mapektaran sakit ko. Akong pagdanagan nyo. Adakmet. Adagos ka mga law kada kayo. Nalaingak. Specialista ak. Nag-training ak sa di Amerika. Doon tinis ispal ko. Kapati kasta nga sakit. Kasta gayam. Di sana nga orto mantanagan in just in case nga agatakit sakit ko. Pumisam kayo lang. Nagragsak kayo. Kahit mo dagboya ti album, photo album. Kasta no katarami dek. No mabubra. So nalayang ta kurang di ba buya. Awmot na yun ng nga picture. Patinggalang tikas dyan. Kabasit na. Dito'y kompleto. Dito yun. Yung pasaklot ko manong name it album. Sige na. Okay, ganyo. Inukag na. Siya nakinita. Sa dakam kinita. Nakaragragsak na kalay sayo. Nagkasar kayo. Iso da ito Iso da gito Wana na. Linakib na. Po? Nagadadomot nga. Naibisting at diploma kada pamadayaw dito yaw. Nakalalaing kagayam doktor dagbasbasa ka. Hoy. Ito pwede. Baring Victorian ka na nagradora ka high school. Yeah. Ore, elementarya ka kasi ka first honor. Nakalalaing ka, doktor. Inot manong name manipod grade 6 umubing manong name di kitiladawan ay nga manong name tiladawak
Ido maidak alain da papaki ni mama. Ide bayam po na. Naman ang kitain na tiladawan sa anak kita. Sublian na kitain tiladawak. Kaya adak di bayam po na. Kan sa anak kitain. Natumtumrenan manong naimin da kitiluan. Aging ka nga na yas nga na. Jay? Jay? Si ka ni Jay? Nana, karada nyo direk na yo. Baka no, makabatakas ka. Nagalagay pa mawantay iti klinik ko. Si ka ni Jay? Sino nga Jay nga magbagayo? Si anak ko. Ni JM. Ni J. Mark. Si anak ko nga naibatak. Si anak ko sapsapula kaging ganang ganang ito eh. Manong name napan ti asawak ti likodan ti inak. Nga mga apros tibukot na nga mangpatpatib ka ng kangkuana na tirik na yo. Taridan nyo lang. Nanang? Anak? Pagkawanan na anak ko. Pagkawanan na kay mamuti Diyos. Sa anak nga nagpating ka, di ba nagsapsapol ko kain ka? Kinuoresan ko na kabaylan ti agsursur na magsapol kain ka. Hindaw-dawat ko kinihapon Diyos kasabay ko ma. Tanda ka itinasayada ka sa saan. Kasabay ko ma nadunting tumit lang. Hindi kong taway nga makita ka. Kumasara ka nga. Makapagnan na tanak. Ito dahil tagong daway manong nemi narakop ko ni nanang. Ngayon marakop matisuna. Nanang. Lukas ano, ti ba nagsapsapul yung kanya? Kastama, ti ba nagsapsapul ko ken ka? Nagparparang ka ka na kititagtagahinap ko. Nanang, nakasaysayat unay ni Apo Diyos. Pinatgan na, sinabayagan nga araraw ko ken ko na nga makapagkita na. Samat na masungbatan ti saludsod ko. Binaybayan lang ka ni. Saan ka binaybayan anak ko? Ipakwarin nak no apay. Naibatan ka. No apay nga inibatan ka. Manong name dito nga nag-istorya ni nanang. Agiyan ni ti restaurant nga iso, manong name ti kusinera. Naglutluto, di mo gustuhan da na imas nga supas. Ngayon kaputa, ada sakit na manong name kat bawal kang kuha na may parit kang kuha na ti mabanog. Nangro na ti matarangan. Randada ka no kinitatangan manong name ti agawid sa di probinsya. Imun o nakano ni tatang kaputad na makalawas nga nangrugi iti trabaho na sa di probinsya. Naudodoy kami kininanang. Nga diada kami ni terminal ti bus.
Nga sinig iti gasoline station maron nemi nga nauti ka nalagip ko nga nakalaan da kanya. Ado ti tao, dupudup ti tao, tinera na ti panagbabakasyon, di kitang kapo dito syudad, nga mapansa di probinsya para ti panangilin dati Semana Santa. Kip-kip yan ang kanak ko. Di ka kayat nga ibatan, di ka kayat nga mapukaw, di ka kayat nga apagapahaman lahing kita. Yung tsaka mo no apay. Tada nagsaludsod kanya, ada salsaludsudin nga lugar. Di ba ka nakas? Kanawan ko nga imak maging igim kang ka. Isot inaramat ko nga nagitudo. Inibatan ka na pagkapaman. Sa ko ito do ti direksyon. Initalyawan ka, hawang ka na. Kanagbababahoyak no aping amin. Nga inibatan ka. Aping nga sa nga natin kanigid nga imak kumatin ang imbaga ti direksyon. Iti nagsaludsod no sa dinutayan ti kasto nga lugar. Sinapol ka. Iti ayan di kita do nga tao. Pinugpukawan ka. Kas laglag mauyo bang pukpukaw kang ka. Im napaidam. Ti panawan, ti darikmat. Tas ang gamatan nga masarakan. Pagawarin na ka na, kaya kas diyan nga napasamak, aping amin nginibatan ka. Aping amin nga ti kadawan ko mangigam kang ka, tinaramat ko nagtudo ti direksyon. Kan nakadadot tao. Nga once nga may batan ka talaga nga. Nanan, awan ti pasulyo. Amo ti Diyos no kasano ka nga sinapul anak. Amo ti Diyos. When? Nasungbatan ni Tanda kiti sarutsot. Nasanak na binaybayan. Nga ipatpatik na. Nanan, anak, santang nagsina. Kano niya man ti klase ka sakit ti puso, anda ka na kayo. Specialista ti sakit ti puso nanang. Nagbalagi amin nga operasyon ko. Gamdya kayat nga sika at ipakapayak. Sika ti kang runaan nga pagbaligyak. Tsak kayat nga mapukaw ka. Kalpasan nga nasarakan ka nanang. Tsak kayat mapukaw ka. Kalpasan nga nasarakan ka nanang. Kinunak manong nemi kat kasta, tindawat ko kini Apo Diyos, kat pinatgan na. Kinayabak ida datatang kininanang manong nemi iti poder, dagiti nangadap kaniyak, kat kasta o na itiragsak. Dapapakin ni mama makita dan tiragsak ko. Tanapsong bata nan, dagiti saludsud ko, awanton ti bangbangungot kanyak, sa anak tun ngagbangungot, sa anak tun ngagtagtagainap, ti sapsapulak at addan iti sidong. Gusto ko ni matragsak, kanyamang kumanon na ti asawa. At siyempre, ni Junior, nariknanan ti uba, ti dungo, digiti pudpudno, nga lulo ken lola na. Nasayang kat ti operasyon manon nemi kat kastoon iti aman mi. Tinagbalegi. Nagasan ng tetanya ng sakit ti puso ni nalang ko. Kabaylan nan tagbanog, ngawanan ti mangiparit, o yan manong nemi. Tinagtungpalan na, nagbalinin ni nanang akas assistant ti asawak iti restaurant nga negosyo na. Empleyado mo ni tatang kang kadakuana ti restaurant. Kaya din tatasyak, manong nemi, kaya din tuloy ko, iti panagbaling ko ang doktor, wahin
nga mangsalbar ti biyag dagiti addan ti sakit ti puso. Nadan kami pa iti maysa nga anak babae ni Angel. At makitkitak manong nemi ti sirmata tinamnama dagiti duwang anak mi. Nakalpasan ka na kami nga agasawa. Isudan tumet iti mangituloy kadagiti arapap. Nga, sa amin nga may tuloy, udumtengton ti panangapit ni Apo Diyos kada kami. Napigsapay lang tapapa kini mama nga nangadap kanyak manong nemi kat naragsakda. Toorin nagretiro dan at dadalatamot nga mga usar ti profesyon da just in case nga dada tayo sobrang nga pasyente manong nemi kat isuda iti mga assist kanya. Dito nga ron ti pagkasalita manong nemi kadagyaman naglaunay iti laing mo nga nangurnos kan nangibasa. Kanagyaman kini Ray Simon iti ina panangisurat panangurnos kalpasan nga inak insalaysay kan kuwana through messenger. Kanta sapi ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dimngeg, kan nagbuya. More power to your program, anong, and God bless. Toy nga rotagyaman nga pagayam mo, hari. Thank you mat kang kahari, iting ka pa nagsurat, panangiburay mo ti pagkasalita through kini Ray Simon. Thank you mat kini Ray Simon. Saan anos na nga nagsurat. Babay na po.